Guys, twongeye kugusuhuzaho kurikirana Kazingamba TV. U Rwanda rwahinduye inote y'amafaranga bakoreshaga mu Rwanda, bahinduye inote ya 2 n'iya 5. Wowe utakurikirana ino channel utarakora subscribe, wayikandaho kugira ngo amakuru nk'aya nakagucika ajye kugereraho ku gihe, ku makuru meza tuba tugufitiye. Rero nk'uko mubibona kuri iyi foto iri aha, u Rwanda rwahinduye inote ya 2 n'iya 5. Urabona ibirango biranga inote ya 5, hariho convention ya nyubako nziza iri i Kigali rwose ikurura ba mukerarugendo. Ubu yageze ku note ya 5, ariko icyo wagomba kumenya ntago amafaranga bakoreshaga nayo yataye agaciro, kuko iyi note bizakorana bisanzwe nyine igenda iva ku isoko, ariko iyo note nayo igomba kuguma. Rero nimba utarakora subscribe, wayikandaho kugira ngo amakuru nk'aya ntakagucike. Inote ya 2 uko ubibona nayo hari byinshi ibirango byahindutseho. Urabona nk'uwo mugezi ku note isanzwe ntiwari uriho. Tugomeza kukubwira ibirango biri kuranga inote ya 2 nk'uko ubibona kuri iyo foto iri aho. Inote ya 5 yo bashyizeho convention center, inyubako nziza cyane rwose. Wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru nk'aya ntakagucike ajya kugeraho umunsi ku munsi ukagiyeho. Rero hari abanyarwanda babona bahinduye inote bakavuga ati wajya umuha n'isanzwe akayanga. Icyo twakumenyesha, twakumaraho impungenge, izi note zizagumya zikorane. Zizagenda zikura ku isoko uko zihashira, nyine hagaragarizo. Ariko icyo ugomba kumenya ko inote ya 5 shyashya iri kurangwa n'ikirango cya convention center n'ibindi birango nk'uko ubibona haruguru.